Nā iti hoi te kotahi ōrau o te marea o tēnei whenua e hara i te Māori e mōhio ana ki te kōrero Māori. Hioi e hia ana te tūmoaki o tētahi o ngā kura tuatahi whairawa o Tāmaki ki te takahuri i te rā huatanga. I haere ake te o Kiwa McLean ki te kura tuatahi o Grey Lynn i te atanei ki te mātakitaki i waratau kaupapa whakanui i te wiki o te reo Māori. Kātahi rā ko ngā tamariki koingo ki te reo Māori, ko ēnei. They keep this amazing tradition alive. With us, it will just fade away, and it shouldn't fade away because it's beautiful and I really love it. Is probably to teach kids about the cultures, and so it doesn't die out. Koia nei ngā tauira o te kura tuatahi o Grey Lynn, kua tino manawa kairoke kia ora mai te reo Māori i roto i tō rātau kura. Aha kua he iti te kupu, he nui te kōrero. Ko motatau te maunga, ko taikiro te awa, ko manu koruki te whare, ko ngā te hene te hapu, ko ngā pohi te iwi, ko kawati te tangata. Kia ora koutou, ko Logan toku ingoa. He tauira ahau ki te kura o Grey Lynn. Nō te tīmatanga o tēnei tau i whai wāhi atu ai te reo Māori ki ngā kaupapa ako a ngā tauira nei. Me te aha e ki ana ahone ki e hara i te mea me whai ngā kura auraki i te reo Māori. He's Pākehā and he doesn't know how it's like to be Māori, and so he doesn't know how beautiful the language is. It's all about partnership, participation, protection, and I can take those three concepts, and I've just talked about them with the children and my little kōrero. That's pretty dumb because you want to keep a culture alive. Me te āwhero nui a te tumuaki, kia whai ngā kura taumata whairawa katoa i te reo Māori. Take risks, get out there, shoulder tap, door knock, ask, get on board somehow and just get it going. At the end of the day, it's who is in front of the kids that makes the difference. Nō reira kei ngā kura taumata whairawa, kua takoto te manuka hei kawe ake, mā koutou. Aotearoa, ākina te reo Māori. Te o Kiwa McLean, te karere.